मैम ngasi maths की percentage हरबा chapter du yengminasi ko percentage हरबा chapter sidagi maths की percentage हरबा chapter sidagi sahi gudingi question se amma question ani dum lapasu yawi ko dhana mamang sahi dang khiba na podia gi class 6 ki entrance test mamang sahi dang khiba question khara percentage ki question khara yengmin nakre तो ngasi di percentage hai bisi karino sigi maramda khara khangminasi ko percent id aina hana so hai kreko percent id chama da hibnebo si per cent si cent as chama hibne cent ki mai meaning si kaino chama na cham per hibdi chama da per kilometer amada per 100 kilometer chamada ana percent haragadi chamada na percentage har sigana chamada chamadi iba waido chamagi hisabti iba waido adu kai kawi percentage ka waiba sidi yang sigo si 3/4 har sigaino mari da hum mairi nebo 3/4 har sigaino mai saruk mari thokpagi ahum mairi nebo abidi matakta saruk ahum makhadana saruk mari man 1/2 har sinakari saruk ani thokpagi amma tangkhai saruk ani thokpagi suppose saruk ani thokpa har sigaino aingonda paisa khara leyeba do ikhoini paisa do chapmana na yen se hairagadi kai kamain thogani hairiba paisa singdo loina saruk ani thoktor natro sida saruk ama sida saruk ani chapmana na sida yawriba paisa ma singduga sida yawriba paisa ma singduga ni do chapmana ba adi yen thongdon ai gi sarukna somda leire digi nahoigi nangi sarukna si leire adu si kaina punna kayano saruk thoise saruk ani sida ai gi ama nangi ama 1/2 aigi ama nangi ama ani sip tinsinera kya tani saruk ama ana si percentage ki kaidani ko mai ki Allah kadur se mana sida fraction hare se saruk mari thokpugi ama harine sida 7/13 hertz ne kare saruk traum doi thokpugi saruk taret harine bo ana percentage hare kana kare 23/100 man sida irese 23/100 har sikeno saruk chama thokpagi saruk kya kulum doi adu kai kawi 23% punna mark chama gi question to the ai mark 80 phange adu de kya tare ai percentage kya chale 80% punna match ki punna mark 100 ne 100 sida ai gi mark 50 phange adu di IPC kya chale percentage kya chale 50% ai bidi chamada 50 adu kai kawi 50% adune ko 50% cent ai di chamada ana percentage ta ikoina khangado se chamada kayano adune ko chamada kayano mansida harse a fraction whose denominator is 100 is read as percent fraction ni dikeno si fraction ni fraction sida 2/3 har jawa si fraction sida si kai ko numerator sina kari denominator mathak lay sina kai ko ba numerator e makhat lay sina kai ko ba denominator si fraction gi ko fraction 4/5 hairu fraction se desi 4 se kaino numerator mathak leba makha da lebis ne kai ko denominator sina numerator atuba fraction na mayeng mena si ko 2/5 si mathak leba si kai ko numerator makha da lebis ne kai ko denominator numerator hairaga di mathak leba fraction amagi mathak leba masing du kai ko ba numerator de makha da leba masing du ne kai ko ba denominator arse ana fraction whose denominator is 100 is
known as percentage hai 23 by 100 sida makha sida 100 ai na tro ana sigi fraction si 23 by 100 hai riba fraction si magi denominator si 100 ne ba ana si kai na pagani khoina 23% chama da 23 ma sigi denominator 100 lere 3 chama da ahum 3% si makha da sen chama lere mathak ta 16 lere chama da 16% 70 by 100 chama da 70 si kai na pagani 70% chama da hai ne percentage se digi makha da mana hai se sida makha mana hai se a ratio whose second term is 100 is also called a percent ratio si 33 by 100 har si ratio ni ko ratio si 2 by 3 har si kan si ratio ni si kai ga samane 2 by 3 har si samane ba even si 3 by 4 si fraction ne dana 3 by 4 si ratio ki mong de e ga har di is equal to si kai ga kana ga manani 3:4 si samane ba si samane si 7 by 13 si fraction ne 7 by 13 si ratio di e ga har di 7:13 ratio si ratio ni ko ratio amana sida har sina a ratio whose second term is 100 si ratio si gi first term si 7 ni second term na 13 ne sigi ratio 2:3 si first term of the ratio 2 ni daga 3 sina second term ne ama sigi question sida har sigi statement na har si a ratio whose second term is 100 is also called a percent ratio kugi magi second term do 100 oibudo adugi ratio du kai yena ikoi IBI percent IBI ba is the also 33:100 so 33:100 sigi second term si 100 ni ko an si se ikoi kai na IBI 33% IBD 30 fraction the e har na 33 by 100 si kai no 33% chama nei ko si cha atopa som da makai yang si 60:100 si second term ni ko si se second term si 100 ne dana si kai no hai gani 60% sigi ratio si amaka fraction the e har na kamai ne gani 60 by 100 chamada 60 si kai na hai si hai 60% si chama nei ko adune mana si dar se fraction daira gana makha da chama leba ratio si percentage ai ga gana ani su tam do di 100 oi ga do diki sida 3 by 5 suppose question da hangye se magi percentage kadai da kamaina si na ge se kamaina khangani percentage kai si na ge se dugi example di ko mana se da pire se mana se da hari yong 3 by 5 haiba fraction jiga 1 by 2 haiba fraction jiga ani se kanana chaw kanana pipno kanana chawbuno adu yenge hairaga di kamai to gani fraction da makha ki masing se si makha ki masing se siga si ani se makoi ni se chamana nganebo si ni se chamana raga di mathak ta chawbu aduna chawboi durbo habiti 3 by 5 and 1 by 2 अब si fraction da kamai si percentage da kamai ni gani si se 3 by 5 into 100 se कहता है 5 20 is 100 equal to 60%. Let's हमको 1 by 2 into 100 percentage तो नहीं कौन तो इसे 250 equal to 50%. अन अमसिना 60% है बनी देखिए अनी सुबह से 50% है बनी अभी कनाना चाह रहे 60 का 50 का कनाना चाह रहे से 3 by 5 से नहीं चाह रहा and 3 by 5 is greater than 1 by 2
3/5 सिना 1/2 दगी हेना चावेबा सिने कोई परसेंटेज सि कदाइदा सिनबो यागे इना मखोइना सिदा हाइरसेको परसेंटेज के सिना फॉर्मदुनि फ्रैक्शन अनि कंपेयर तो मतमदा फ्रैक्शन अनि सी फ्रैक्शन 3/5 हाइबगा 1/2 हाइबगा अनि सि कनाना चावी येंगे हाइरगदी मखोइनि से परसेंटेज तो अनथोकवा से परसेंटेज सिंगा सिदा माना सिदा परसेंटेज तो अनथुसे 3/5 सि कयानो 60% 1/2 सि कयानो 50% the 60 का 50 का कनान चावी 60 ना चावी so 3/5 is greater than 1/2 इतोनिको दकी फ्रैक्शन से परसेंटेज ता कमाइन ओंथोकनी अदुगा परसेंटेज ना फ्रैक्शन दा कमाइन ओनगनी फ्रैक्शन से परसेंटेज ता कमाइन ओंथोकनी अदुगा परसेंटेज सिना कमाइन फ्रैक्शन दा ओंथोकनी अदुनिको सिदा हाइदोरसे सिदा मानारसे सी की एग्जांपल सी यंगसिको सी 3/4 से फ्रैक्शन परसेंटेज ता कमाइन गेने परसेंटेज ते चाम दा हाइबनेबो अना 3/4 into 100 कहता है 4 से क्या ना 425 25 3 जा 75% माने की तब को देखिए सी 4/25 सी परसेंटेज सी फ्रैक्शन नहीं देना सी परसेंटेज तो कमाने गने 4/25 into 100 परसेंटेज नहीं को 25 4 जा 100 सी 4 का पूरी नहीं कहता है 16% अना सी फ्रैक्शन से परसेंटेज तो सुमाइन वन तो करनी 100 ना पूरी लगा सी फ्रैक्शन से सुमाइन परसेंटेज तो वन तो करनी अदुनिको मान सिदा सी 4/25 सी किसे सी 4/25 सी परसेंटेज तो कमाइन वन तो करनी 4/25 into 100 25 ना 4 द पूरी रनी इक्वल टू 16% अदुनिको मान सिदा इरिसे सी फ्रैक्शन से परसेंटेज तो अनथोक अदुनिको मान सिदा हाइरसे खंगेको सी की फ्रैक्शन से परसेंटेज तो अनथोक के हाइरगदी 3/4 into 100 सी 4/25 into 100 इक्वल टू 16% 25 सिना 100 ता कपो मतम दने को मानस 16 तार से सियों सिगिस्ता 4/25 into 100 equal to percentage दने को 25 4 जा 16% दुका मखादा हरसिना सिनेमा परसेंटेज सी फ्रैक्शन द कमाइन ऑन तो करनी सी परसेंटेज से फ्रैक्शन द कमाइन ऑन तो करनी अदुनी को 47% सी परसेंट निदना फ्रैक्शन आईदी सी मथक मगा मखादा मगा लेबा मागी मोंग दो दुकी कोई फ्रैक्शन आईदी कैनो मसिंग अनि सुबो मथक मगा मखादा मगा सी फ्रैक्शन ने 1/2 3/4 सी फ्रैक्शन ने 6/10 सी सो फ्रैक्शन ने 2/8 सी सो फ्रैक्शन ने 9/2 सीसो फ्रैक्शन ने मथक्ता मा न्यूमरेटर मखादना डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सुमाइना मथक मखाग अनि मथक लेबो सुम नंबर से कई कोई फ्रैक्शन को वेबो अना सिदा मान हार से परसेंटेज से फ्रैक्शन द कमाइन ऑन तो करनी परसेंटेज मान हार से सिरियो 47% है सी फ्रैक्शन द ऑन तो ने 47% है सी परसेंट है कनो चाम द है बनेतना अन 47 चाम द मागी फ्रैक्शन ने 25% सी फ्रैक्शन द कमाइन ऑन तो करने सी 25% है नत्रो परसेंट सेन है चाम द 25 सी माने के ने मखाताना मका सिकक पे आइको 25 5 जा 25 5 20 5 4 जा 20 equal to 1/4 ini resiya ko
दगी सिगी 17 से 17% से फ्रैक्शन द कमाइन इगने 17% दी मखादा 100% दी मखादा 100 अदने मासी ले 45% से कमाइन इगने मखादा 100 थमने मथकतना 45 सी 5 नको 5 9 जा 45 5 20 अन क्या तारे 9/20 सी फ्रैक्शन सिनेको परसेंटेज टू फ्रैक्शन से याम लाई को परसेंटेज टू फ्रैक्शन कमाइन ऑन तो कनियर से सी परसेंटेज 35% है से वो अभी परसेंट है भी मखा 100 लेके तो नहीं नत्रा मखा 100 थम्बिरो मथक तना 35 सी ककना भैया रही तुम माइक ककना गदोनी को सी कक प्यारी सी मथक की जो 5 न येन बे मक देखी मखा की जो 5 न येन बे 5 न क्या तारे 5 7 जा 35 सिना 5 क्या 520 अन क्या तारे आंसर 7/20 इज द फ्रैक्शन कना की फ्रैक्शन नो सी 37% की फ्रैक्शन है यदि 37% से सुमाइनी इरसु याएबा 7/20 से सुमाइना 35% नहीं इरसु याएबा अदने मानसिक हर्षको द सिदा मका सिदा माना 210% 210% परसेंट है कि नो चामता अन मखा द चाम थमो मथक 210 सिदा सिगी 0 सिगी 0 सिका ककना रो 21/10 सितारे तारे ना सियारे को परसेंटेज से फ्रैक्शन द कमाइना ऑन तो कने से मखादा इरिसना डेसिमल से परसेंट द कमाइन ऑन गनी एंड वाइस वर्सा दी अमका हल्लगा परसेंटेज से हैबदी वाइस वर्सा है सिनेबो ए दगी बी द चले वाइस वर्सा है दी बी दगी मके ए लापतो ने वाइस वर्सा डेसिमल दगी परसेंटेज तो ऑनतो है ऑनतो मतुंग दम को परसेंटेज दगी हल्लगा डेसिमल दो ऑनतो रखो अदुबु कोई वाइस वर्सा हल्लगा ऑनतो रखो अदुने हल्लगा हल्लकपदो अदुबु कोई वाइस वर्सा असी 0.35 से परसेंटेज से 0.35 है से परसेंटेज तक कमाइन ऑनतो कने 0.35 से परसेंटेज तो ऑन बाहर गति कहनो सी 0.35 से क्या नो 0.35 से क्या नो 0.35 से कमाइन तो सी माई सी मसिंग अनि निको सी कमाइन इबिया मखा द 100 इरो 35 सी 0.35 से सी नि जमा नहीं को सी 0 अनि 1 2 सी अमानी संख्या लगा सी द पॉइंट नमो 0.35 0.35 अदने मान 0.35 से कमाइन इगनी 35 divided by 100 इसी 5 न कक यारी सी 5 ने यारी को 5 7 जो 35 520 अन आंसर क्या आता है 7/20 सी फ्रैक्शन ने परसेंटेज तो ई बाहर गना सही सी डेसिमल से सॉरी सी डेसिमल से परसेंटेज तो कमाई कि नहीं 35 divided by 100 सी नहीं जमा नहीं को अन चाम द 35 है बने अदुना क्या आता है 35% सी 4.7 सी यंग सी 4.7 सी कमाई इविया गने 4.7 से 4 7 सी पॉइंट मांग बगिने सी 10 इसमानी इगने को सी नहीं सी समाने 4.7 है सिगा 47/10 है सिगा सिगे 0 अमा सिगे सोंदा अमा संगसिलेगा सिदा बिंदु सी पॉइंट जितना मो दी 4.7 ताई को अन्ना 4.7 सी कना का माना गनी 47/10 परसेंटेज दी मखा द चाम होइबदने अदुदि सिदा 0 अमा हापसिलो मथक तसु 0 अमा हापसिलो अदि क्या तारे 470% सिनेको नेमकसिगी 0.459 ऐसे सिम के यंग सिको
0.459 सी परसेंटेज तो अंदोरने सिदी कमानी भी है 459 सी जीरो क्या ना 1 2 3 1 2 3 सुमानी भी है कौन दो परसेंट है ती चाम दा है बने बा सिदी 1000 दा है कौन अदो दी सी को कमानी भी है 459 by चामा into 1 by 10 si 0 ahum ni dana ama ani ahum aduna si kamani igani si kya tare 459 percentage sama da percentage desi da 1 by 10 abidi 0 ama changsil si makha si 10 na divide to durne ba adu si da point ama nam si lo 10 dugi ko si kya ga managani 45.9%. sige amuka yung win na sigo sige question siya sige sige sorry sige sini ko 0.459 0.459 si kanaga managani si masing kaya no may digit si 1 2 3 na 0 makada tamba doba 459 by 1000 ang sida point nama sige si chamane ko sini si chamane may masing si point gi matung da masing kaya lay no adu ko 0 ko masing at chamana ka tong nebo sida masing kaya lay 1 2 3 adu na makada 1 2 3 chamane si point je mangkre ko ana si ko percentage to on thok to ri nebo dum si makada lay is di 1000 nebo percentage di chama da have nebo 100 ta have nebo I see an uga kamani vi 459 divided by chama 100 into masai si sida di 1000 ni na sida di 100 ni di makada tara nam ko puri ho sida 0 ke atare 1 2 3 1 2 3 chama na re ko ana si saruk sidi ke no percentage ne ba kya 459 percentage asi 10 nam ko ye lo hai ri ne ba si na tra makada 10 lakh ton makada 10 lakh ton adu di makada 10 la di somda 10 ji somda gi 0 amma si makada 0 amma ni dana adu 0 amma somna kan gi right side te gi masing amma changsil ga point number ne 45.9% si answer si main ta do makada sim ko yeng si ko si 0.0063 si kamani bi 0.0063 si kamani bi 0 point gi matung dam 0 masing si point gi matung dam mai digit si ke anu yang ko 1 2 3 4 kana makada 0 mai lakne ba 63 divided by 1 2 3 4 si yung ko percentage to on thok to ri ni percentage di makada chama le ga dong ne ba 63 by chama 100 adu 100 sige 100 0 ni le 0 ni le mori ko kana si into 1 by 100 chama ne ko si 100 ko 100 ka puri indra gati 0 ke atare mari si 0 mari 63 ko 1 ko puri indra gati 63 chama ne ko this asigi saruk sidi kai no percentage ne ba chama ti iri ne kana kaya percentage kaya 63% atuga makada si 100 makada yano 100 infra ati si 0 ani si ani na ta ti somdagi mafam ani changsilaga point nammo bo na kaya tare 0.63% 0.63% ana sidare to write a decimal as percent decimal amma boy ko na percent ne i gahara gati sigi decimal si percent ne i gahara gati we move the decimal point 2 places to the right and put the sign sigi decimal se sigi se masing se 100 makha da tamani aduga to ko na percentage ne i biya my example makha da si ore ko si si 43 si ni si sama na ya ne ko mai ma ne yung ko
43%. Percent is chamada ibne. Adu di 43 by 100. Ani si chamane ko 43%, 43%. Adu si 0 ani ne ba. Adu di som dum mafam ani changsilaga point number ne 1 2. Si kaya ga mana gani 43 1 2 1 2 point 0 0.43 0.4. Mathangi examples ki yang se ko mathangi example 75 si ni jima na yari ne ba kamai ma na ri no 75% percent ai chama da adu di makha da chama irani mathakta 75 si ni jima na yari ni adu ga makka kamai to gani si 0 ani ni ko adu di som da gi mafam ani changsil ga point na mo ki 75 ma gi sim sing se le jare ko 1 2 1 2 0 equal to 0.75 mana 0.75 matanggi amak yang siko si 12% 12% si keno 12% percent di chama dai bene chama si kai legine makata sini 12% hertz chama da train to si mo kai ko decimal da kumani ibi ai si 12 si ibi ro atu si 0 ani na tra da di mafam ani changsil ka point number bo 1 2.12 equal to 0.12 answer 0.12 matang example sing ko yang siko sige se 9% 9% edi keno chama da mapan hai bene chama da mapan ani si amaka kamani vi si 9 si vi ro ko adu si 0 ani ni da som da amma si amma leire masing amma wali ani junction ga dong ne da no the point equal to 0.09 matang da 115 sinakangi 115% chama da 115 hai bene ba adu din makha da chama irani matakta 115 sini si samane chama da 115% si maka decimal da kumani gani 115 si mathaki 11 numerator se dum ibiro makha bi 0 ani ni tana adu som da gi mafam ani changsilaga point number bo 1 2 to 1.15 1.15 left ako makha example ma yori ko sesing 3 to 7% hertz abidi 3 to 7% chama da 3 to 7 abidi makha da chama irani mataktana 3 to 7 si maka kumani via decimal line 3 to 7 se tum ibiro si 0 ni 1 2 adu di som da gi mafam ni changa 1 2 si 3.27 equal to 3.27 sini si 3.27 matang example som ko yang si ko sige se 75% 75% abidi 75% abidi chama da 75% are sorry sing 0.5% and 0.5 0.75 sorry 0.75% 0.75% is samara 0.75% sileren adudi si maka decimal da kamani gani si gugi 0.75 ne ba sinatra 0.00 hapaya ko mamangda sida 0 an si sida maka si tawdrikanda ma haning ba manako kogi point je ko si any mafamda masing amagi point je sigi point je masing ko ding makti yaw si 1 si point ka le si le 1 2 3 4
सी पॉइंट से काय ले पॉइंट 3 पॉइंट 2 पॉइंट 1 पॉइंट 5 पॉइंट अखोनी इदबई वाने 100 पॉइंट पॉइंट से कोनी इदबई वाने पॉइंट दी काय ले सी लेबा दगी 65 सी पॉइंट से कदाई ले मागी पॉइंट से सी लेबा इद्रसु याने कोनी इदबई वाने कोई पैसा मसिंग इबा मतन तो लुपा तरा पीबा सापो दु कमाने 10.00 पॉइंट की मनुंग द 0 अनि हापे या होम हापे से मंगा हापे समान 10 लुपा तरा हाइरिंग अर्नो सिगे 0.75 से सिंग सिको 0.75% हर से केनो 0.75 से चाम दा हाइरिने बस मन चाम दा अच्छी उनका कनारमा नहीं 0.75 ले रहे को से चाम से 0 अनि नि को अदुदे सिगी पॉइंट से सिदगी 0 अनि उनका संसिन गदोंनेबा अम्मा अनि अदुगो पॉइंट से नंग गदो सिदा अदि क्या तारे 0.0075 छिन मुके यंगसिको 0.75% एवदी मखादा चाम इरानी मथक्तना 0.75 छिन 0.75% हर्स असी मका डेसिमल होइना कमाइन इगने 75 पॉइंट सी सिलै को मखादा 0 अनि ने अदुदी 0 अनि सी मफम अनि चंगसिलगा पॉइंट नंग गदौनेबा सिगी सिदा लेरिबा 0 से सिदगी चंगसिल दोने बाइ कोना साइ सिगी सपोज सिगी 12 सिदा यो 12 सिदा 12 by 100 हाइरेस्टा सी 0 अनि मफम अनि चंगसिल दो कदोम देना चंगसिल से सिगी पॉइंट सिदा लेरिने कोनी इदबई वान अनि सिदगी मफम अनि चंगसिल नेबा 1 2 अन पॉइंट से मफम अनि चंगसिल लेरम पॉइंट से काय लेरकनी सि लेरकदोनेबा अन 0.12 हाइरिने सी 0.12 न पॉइंट से मफम नंबर खुदिंग मत यावरिने कोइना इदबगी वाने को इद्रसु याय नको अन सी 75 सी 0.75 लेरको सिदगी मफम अनि हमका संसिन दोरनेबा दुदे मफम अम्मा मफम अनि अदु सिदगी पॉइंट नमने हाइबदी 0.0075 सिने सिगी सुमाइना सुमसी दम प्रैक्टिस तौरगा तुम जाने को प्रैक्टिस तो प्रति यारो इसी एग्जांपल ने मका माना सिदे इरिसी सिदे माना सिदे हाइरेसी कई एग्जांपल नो यंगसिको सिदे यारसे स्वेता इबा नोपीसी 18 marks pangi obtain 18 marks in net test of 25 marks 25 marks ki test amada mase mark kya pangba 18 pangi what was her percentage of marks marks ki percentage to kaya no haibadi mark percentage kaya pangi mark kya pangi hairine question je mun nong ko pamina se ko Sweta hariba no pim sasna 18 marks pangi 18 marks in a test of 25 marks ki test amada haibadi full mark to 25 ni adu mas kaya na pangi se 18 pangi ba full mark na kaya 25 question nangis na percentage of mark ki percentage to kaya no hai asidi yang se my full marks se kaya no 25 ne ba mark pangis na kaya 18 haibadi kun manga da 18 pangi hairine ba 18 marks out of 25 a percentage to on to kaya haragadi kano chama na puri ke to 25 sine kaya tare 4 da 100 adi sonda 18 ga 4 ga puri naragati ka tare 472 na 72% sine ko to stay 72% sine ko marks nang mark kaya phangi percentage kaya phangi nang pc kaya sali ko main hole su main ni hole su ko sweta na phangi si magi full marks kaya no 25 ma na phangbana kaya 18 question hangis na kari percentage kaya phangbano sine percentage haibadi chama da kaya phangbano hangine
माना फंगी 25 ता 18 फंगे हरिनेबा चामदा क्या फंगी चामदा क्या फंगी से मानी किदबो परसेंटेज तो ऑनथोके हरगदि 100 ना पुरी गदबो 25 ना सी 5 5 जा 25 5 20 जा 100 5 4 जा 20 समाने को अदि 18 का 4 4 का पुरी ना रहते उनका क्या आता है 72% से सीधा मसले है क्वेश्चन नंबर out of 40 students छात्र निफु की मनुंगदा in a class amada छात्र निफु की मनुंगदा 32 opted इति अपाम खनबतो to go for a picnic 32 amana मोइजे पिकनिक चटके ना मोइजे पिकनिक चटके ना मोइजे खल्लेबो what percent of students opted for picnic छात्र पिकनिक चटके ना खनब छात्र दो मकोई की परसेंटेज तो कया नो हंगिनेबो सिंगो out of 40 students in a class amada 40 students की मनुंगदा 32 opted to go for a picnic निफु सिगी मनुंगदा 32 अमदी मोइसे पिकनिक चटके न मोइसे खल्लेबो ओजादा हेबो खल्लेबो न क्वेश्चन हंगी से what percent of students opted for picnic परसेंटेज कया नो छात्र लेरिबो छात्र सिंगदगी परसेंटेज कया नो मोइना पिकनिक चटके न मोइना खल्लिदो परसेंटेज कया नो हंगिनेबो उन्न छात्र कया नो 40 is the me kaya no moina picnic set kaya is 32 habidi 32 students out of 40 si picnic set to rieba anu question nang is the percentage ne bang se mo set ka do budo students opted for picnic si question si picnic chat loi do bogi percentage hang su yai ko 32 si set to re 40 gi manung da adu di picnic chat ta bas kangu sing digi moi percentage kya noi na hang su yai bo sigi question si da hang is the what percent students opted for picnic chat kani hai ta na mo koina khalin ki ba option p ki ba chhatra sing do percentage kya no hang ne ba the percentage mi 32 ne moina chat ke na hari se kya gi mang da 40 gi mang da percentage kya no into 100 00 kanaro si क्या तारे 8 4 जो 32 8 का 10 का पूरी नरो क्या तारे 80% sini ko question mun na pa ko dong ko amaka yeng se the out of 40 students ki manung punna chhatra kya na 40 ki manung da 32 picnic chat ke haire adi picnic chat ke haire ba chhatra sing du percentage kya no into 100 percentage to on to kya ra gadi 100 na puri ga do 00 kang na ro si 4 no 32 is the yellow क्या आता है 8 4 is 32 8 का हमको 10 का पूरी नरो क्या आता है 80% सिने 80% सिने को परसेंटेज से काय काय दे सिना के हर दो सुम परसेंटेज की सिना बस सिने को मोइना काय काय सिना सुम ब क्वेश्चन सिने मोइना एग्जाम ते हंगे से को सिदे सुम यावरे सिम mixture of 80 liter की मिक्सर अमा करंबा मिक्सर नो एसिड अमसुंग वाटर अनि सि पुल्लगा मिक्सर अमा सेमेबो कोई बकेट अचौबम द मोइने गी अपुनबा लिटर से क्या नो 80 नेबो contains 20 liters of acid सिगी मिक्सर सिदा एसिड से क्या नो सिगी एसिड से क्या नो 20 liter नेबो what percent of water is in the mixture maside ising gi percentage se kaya no nginebo what percent of water ising gi percent se kaya no in the mixture hai riba mixture side ising gi percentage se kaya no nginebo yingsiko apun ba kaya no mixture do punna liter kaya no 80
acid sina kya no 20 haivati from the 80 later see total ni sida acid si kya no 20 liter punna 80 ni sida acid si 20 ni adu dilem hori du water ni ko water du kya tare 60 liter si kana no water si kyan tai ko amake yung punna mixer si 80 liter ni question na ri si ko sige manung sida si 20 liter si kaino acid nebo acid si kya no 20 liter adi 80 liter punna 80 liter oiba pot sida acid si 20 liter oira si mixer si 80 liter si kana ni acid amasung water gi mixer ne ko acid tu gi singa yansin naba mixer do dune anok 80 sida 20 si acid oira adu di lemori pa si water sing do kya no sing kya no adi 80 degi 20 kai do kya tara 60 si 60 liter si water ne ba question na is na what percent of water is in the mixer singi percentage to kya no hangin ya the singi percentage to kya no punna mixer to punna kya liter kya no 80 singi liter kya no 60 percentage kya no into 100 0 angkang na ro 2 4 ja 8 2 5 ja 10 2 2 ja 4 2 13 2 namaka ko 15 5 ja kya आता है 75% amaka yung si ko summa question ne mo exam da kadar se a mixture of 80 liters of acid and water acid amasung water punba mixture amasi kya no 80 liter ne ba sige manung da 20 liters acid ne ba sita 20 liters ikana no acid ne ba punna 80 way basta acid si 20 way the water do kya no 80 de 20 kai do the water ta roitra kya tara 60 liters ikana no water ne ba question is what percent of water is in the mixer high river mixer sida water ki percentage se kya no ngine ba aduna water ki percentage haraga di water se kya no 60 apun ba mixer do na kya no 80 liter percentage kya no 100 percentage angamne na 100 na puri tare sige 0 ko na ro 2 4 ja 8 2 3 ja 6 4 na sida ka ko matam da 25 tare 25 ka 3 ka puri na di kya tare 75% kang ko si example se ate example se so tum no practice to ko an bagi si ing se ko ate si dina sana practice to ko si says convert each of the following fraction into percent si ke fraction se percentage to onto iron ne 12 by 25 si percentage to onto iron di into 100 25 4 ja 100 kya tare 48% ate si jo noi na sana tum practice to ko sige masi si yang se 3 by 10 se si fraction ne ko si se percentage to onto iron ne 3 by 10 percentage to onto iron ni na into 100 3 का 10 का पूरी नटी कहता रहे 30% अच्छा sige question si dam ko yaw resna
write each of the following percent as fraction. Sigi percent se fraction oin on to arene ba fraction e this minus si fraction minus si fraction minus on to arene fraction mathak tama makha tama numerator and denominator adi kamana on to kani si 53% si yang si ko 53% si 53% hai banina makha da 100 si magi answer 70% si fraction da kamana on to kani 70% chama da 70 hai baneba abati chama da 70 00 kakna ro kya tara 7/10 si answer si ana si sing si loina practice to ko si loina practice to duga next sidarsna write each of the following decimals as percent si decimal si point yaw si amaka percentage to on to ai neba an bagi si yang si ko si 0.97 si 0.9 si decimal ni ko si percentage to on to torine ai badi si kamani bi 0.97 si kamani bi si point gi matung de ani ni ko adu di makhada si kamani bi si chama di yu hairi ne 0.97 ana percentage di chama di yu hairi ni na kamani gi 0.97 si kamani gi 97 divided by 100 natro 0 ani ama ani adana 0 ani si 97 percentage si chama da 97 hairi ni na kamani gi 97 percentage ni answer to for example magi yang si ko sige 1.75 si decimal si percentage de kamani gani 1.75 si kamani ge 175 divided by 100 sini je sama nai ko si point gi matung da masing ani ne ba 1 2 ana si makha da 100 si 1 2 1 2 si the point nam sila ka sama ne ana si chama da 175 ai bane na si 5 na yen bi yare ko yen bi yara ga di kak pa yara ga di kak ka do ne ko 5 3 is 15 5 5 is 25 5 20 5 4 is 20 5 7 is 35 ana 7 ne sorry so steady ye loi ko mana percentage di e hai bani na si di kak na ro percentage 1.75 sigi si hari ba decimal si percentage di e hai ne ba the 175 divided by 100 chama da 175 anna 175 percentage si answer ko samana te ki ate sing se so practice to ko si sing si loina practice to aduga makha gi sna se write each of the following percents as decimal si percentage the e si decimal do on to ai ne ba si 72% se 72% chama da 72 hai ne ba bidi chama da 72 adudi kaino se ama ani 1 2 0.72 si decimal si answer 9% si decimal don tok se ba 9% chama da 9 hai ne ba bidi chama da 9 by 100 ana se mo ka kamai to ni se 0 ni ko 1 2 adudi som de gi ani sang sila 1 2 9 sila ko 1 2 sita 1 2 1 2 si decimal magi answer ni si atai si so practice to ko duga si example si
Prakar obtained 18 marks in a test of total 20 marks. Habiti total marks si kaya no 20 ni. Mana pangmanay obtain habiti pangmado kaya no 18. Question nang is na what was his percentage of mark? Ma PC kaya sali percentage kaya sali. Percentage kaya no percentage angab ni na percentage hangadi puri ganeba 100. 0 kang naro 2 na sila yellow 5. And 18 का 5 का पूरी नरदी क्या आता है 18 into 5 8 5 is 45 9 अना क्या आता है 90% प्रकार दो माँ क्या तो परसेंटेज क्या चले परसेंटेज क्या ना 90% सुनिए कौन ना सुंबा क्वेश्चन से कोई आना की ममांग से इधर हंगी को 자 항미 question खर येंगसिको 2000 से माइ से 2000 सहीदी योरेन मागी कैप्शन दोइना हापवागे को सी सही मंगा तोकी ममांगी क्वेश्चन पेपर ने सिको 2011 की निको माई क्वेश्चन से 2011 से 2011 की जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2011 से द मैथ्स की क्वेश्चन जी गेम सिको द परसेंटेज की क्वेश्चन यो बने से क्वेश्चन नंबर 61 से which one of the following is equivalent the manaba equivalent manaba of 6 by 20 6 by 20 ga manaba si kanano hangine ba amakha de ira missing ji my answer sing ji percentage ngatne ba ana 6 by 20 si maga manaba percentage to kaya no hangine ba percentage to on doctor ne ba si percentage see the 6 by 20 see the fraction ne ba ana fraction से करम percentage का माना बनो आगे बात होती सी percentage तो उनको क्या रहेगा दे 6 by 20 into 100 percentage तो उनको तो उसी ने सीधा 0 का क्रो 2 3 जा 6 3 का 3 का पूरी ना कर दे 30% हम क्या है को सी 6 by 20 सी मखा द पीरी व percentage सिंग सी के करम बगा माना के आगे ने बा and the 6 by 20 si percentage to on thok to rineba percentage to on thok kya ragadi 100 na puri ga doba fraction je 100 na puri asita sigi 0 amaga sigi 0 amaga naro 2 na le mori sigi 10 sita yellow 2 5 ja 10 6 5 ja 30 and answer je kya आता है 30% सारी बसी की एग्जाम से द क्वेश्चन से अनि परसेंटेज की हंगी को सोमा गंदा मसी और से out of 600 students की मनुंगदा 240 are girls नुपी सी क्या ना 240 नेवा what is the percentage of girls की percentage क्या नो हंगी नेवा सी जमाने को उन्ना छात्र क्या नो 600 नुपी क्या नो 240 percentage क्या नो 100 सी 0 अमगा नरो 0 अमगा सुंदर नरो 6 4 is 24 4 ga 10 ga puri naro 40% clear answer 40% amaka yang siko out of 600 students ki manungda aibadi punna satra 600 ni 600 students ni 240 are girls नुपी के आनो 240 what is the percentage of girls नुपी की percentage के आनो नुपी सी 240 ने वो the percentage हंगी ने percentage के आनो हंगी ने वो अपन बा छात्र के आनो 600 नुपी के आनो 240 600 के मनुंग द 240 से नुपी ने वो चाम द के आनो percentage के आनो 100
0 0 ni kaktanaro 6 4 ja 24 na 40% value calculator 40%. Check 600 to 40 into 100 0 0 0 0 6 4 is 24 4 into 10 is equal to 40. Siniko percentage ki habitang kona masi kara yimana se exam say guding gi percentage ki question ji amma natraga ani de tum hange aduna yamna marui ba topic amani ko percentage se yani me kai practice to godo ne ki school gi light yaw percentage ki direct de gi amamang se idang ki ba percentage ki question paper high rising do ko yam to ina practice to godo ne sin mark dum khanga gadi mark dum phange khangdragadi ma phangdragadi selection tawro sina ina hana sudum haiko like se toina pa ga dongni like se toina practice to ga dongni like se toini e ba pa ba to ga dongni adukan da tai koi mark se full phangba ngang bane ba ananga si percentage ki question khar yeng mena re ko asigi di soidum losilese ko thank you so much thank you